danas snimamo igricu pod imenom Kissland. Znači, čekajte malo. To vidite ovo. Vidite. Znači, igraće ovo. Vi ste mali. Sada vi klikate na ova jaja. Ok. Klikate na ova jaja. Sada ovoga. Spojite s ovim. Dobijete malo bulja. Ovoga spojite s ovim. Dobijete isto ovako većeg. Ovoga većeg. Znači mora biti isti. Spojite s ovim drugim istim. Dobijete još jedno čudnije. Ovako još dva, pa onda dobijete ovako i onda ova dva i dobijete jednog još čudnije, dobijete mučmane. Da, ja igram na mobitelu Goat Simulator, znači Goat Evolution je simulator, znači čekam za jaja. Znači, mica maci, dobijete još jednu drugačiju. Znači, to je igricu neću vas. Ako hoćete, dajte like i u komentar napišite da ili ne. Ja ću onda brojiti sve. No da, ne. Znači imate shopove, imate razne unlock, znači onda smo moji quick easy osvajati, onda imate razne achievemente, imate shop. I taj, meni se igrica sviđa. Tako igrica je preko Kizija, tako da dok se odmah level upom dobit ću 14.000. Cowboy! Mislim da će toga za ikon. I dobijete ono nove, dobijete ono većega, starijega, odrasloga Kizija. Znači, dobra, znači igrica ono. A ja igram na mobitel. Praću snimati mobitel. Znači, ali mislim da će onda biti dostiši. Preko mobitela će nam se uploadati epizode. Što mi se nije stvorio. Znači, sad klikate samo. Dvije tisuće smo dobili. Dobro. Od nas pojete biti jedan tako čudnik. Ja mace ću da biti obličovati. Onda morate cijeli sistem ponoviti da bi dobili. Znači, neću vam zbogati sve. 3, 4, još snijeti. Otvorite cijeli... Da. Da. Ovo je super easy. Znači... Nešto da. Nešto tako. Da vam isto da se bolje. Da imate super... Jaja. Ovdje mislim na ovo. Vidite, znači možete dobiti bilo koga. Sad ćemo dva kauboja, dobit ćemo za ikana. Da, dobili smo, znači. Ovo je malo više, znači vidite ovako, mijenjate se. Klikate na njega, onda dobijete pare. To nema sporo.
Sada trebam, sad vremena da vam se ja ponovno napunim. Čekaj da vidim koliko mi je. Da vidim prosto doći. 48 minuta. Znači, igrica ono, snimaš. Možete, možete, kako napišite u komentare. A čekam do YouTube. Sada, trebam doći ovdje onaj. Još jednom. Easy guard. Znači, izgubio sam easy guarda. Da, još sam jedna mica mata pali. Ako hoćete možete vidjeti kako kupovati. Čist, još dobit ću mica mata i ovoga, dobit ću i šta? Stani. Znači, to zove on se zove Evolution, kako evoluirate. Sada dok ste gore dok imate 2 odaspete, dobit ćete zekana. Naravno da je zekan. Znači, dok klikate na njega, znači, klikam brzinu svjetlostu. Znači, sad tamo. Ja sad ne znam da li će dobiti i ovaj. Ali ja ću morati igrati igricu da mi se ne izbriše save. Tako da li hoćete pišite video snimanje. Pauziraj. I da ljudi, ja se vraćam kad nakupim dovoljno para. Tako da, vidimo se. Ja ne brao sam reći da ću se i na evoluirati ove spačinove. Tako da, vidimo se vidimo se sad odmah. Ljudi, evo nastavljamo i da skupio sam malo para. Došao sam do ovoga, Da, i sad planirao sam kupiti ove grupicije. Ima malo. Da, ovo kisika, tako da. Znači da spojim ova i sad ova. Da, neće teleportirati. Ali ovo je tako. Ok, nisam mislio na ovo. Krive sam. Ima grupicije. Poslije ovoga vidjet ću. Očekamo imperijalna još nek tako je. Ali zato sam da nađe sajt Don't Start ću sniti i The Expendables. Da, to je serijal koji smo u Inticu skoro prešli. Jednu igricu smo prešli. Kako ima se zvijezdica? Grupi. Još ću skupljati. Onda ima puno ovdje. Ajmo gore. Kizi. Mislim da to dovoljno da ne radi.